Funny pressure. Sakhala bekumnandi si-enjoy emkhathini kwaba buhlungunyana kwaba nemapheni lapho nalapho tinyawo tabhamuka mara sa-enjoya saphusha till saze sayofika ekugcineni. Bekumnandi sisocialize sicoca nje nebantu lesingeke abajwayeli bafundisa nekuthi kufuna satane sihloniphane siphinde sithandane. So kuningi lengakufunda kumalongo nanamhla solo sisapractice. Yes. Nge-safety team yala ekhaya. Ufila njani ngale safety team yala ekhaya? Umsebenzi wabo bawushaya njani lesibani sabo? Ufila ba-right? Ufila ngathi hayi ngasafuna kungedwe lapha ya? No, ba-right kakhulu, basigada kahle. Konke kuhamba kahle kude lengathi kukhona loku-wrong lebakwendako. Umsebenzi wabo bawenda ngendlela lekumele bawende ngayo. Siyawujabulela sonke. No. Sanibonani babukeli bami emakhaya. This is Lawfeld Walker's podcast, and of course, this is your host Rebecca Mjeli, podcasting live eKakes. Now, namuhla ngilethela sesizanele wakangwenya. Phela sifuna kumathi ukuthi ungubani wakabani and udume ngani kaLawfeld Walkers. Wena hlala lapho uthini? Do not scroll those gadgets while I go and get our beautiful sister. Awilo lokomba eguchika tokawa wabadni iwamba I live it like no other. Ewanya na kwachu nyapi doba walibe. I don't need talk and you go no feeling good paradise. Okay, babukeli bami njengoba bese ngishita ke ukuthi ngiyomlanza asesizanele sengimtholile ke ngimhajeke khona la kule walk yethu namuhla ekseni. Unjani sesami? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Sesizanele. Ngicela ungitshelele babukeli bethu ukuthi ungubani sesizanele futhi uqhamuka kuphi? Sanibonani babukeli, ngizanele ngakangwenya. Qhamuka ePinari kaDanshi eNgomeni. Okay. So sithandwa sami wena iLawfeld Walkers weva kuphi ngayo? iLawfeld Walkers ngayivanga sesinobuhle bekungcoji wami. Wathi hayi asambeni niyobona. Ngabe into okuthanda into joyina ngasala ngajoyina lapho. Wavele wangena wathola kusekhaya. Yebo sisi. Ngavele nga-enjoya. Bese ngita kakhulu ukudlula yena. Lo ngijoyinisile. Kuvamile ke ukuthi kuba njalo nami lo wajoyinisa mina akasekho nokuba khona la ekhaya. Nami sesinobuhle akasekho. Uyayibona kumnanzi guys, it doesn't matter ukuthi bani lokujoyinisako uta kangaki kuwakho. Once wakuletha forget ngaye qhubeka nje wena utitele utidlalele yakho i-role kaLawfeld Walkers. Sithandwa sami ngitshele usakhumbula ukuthi walk yakho yokuqala beyikuphi? Walk yami yokuqala beyise emkhathini. Emkhathini garage? Yes, emkhathini garage siya konje imathafeni. Yeah. Wayifinda injani? Bekumnandi nga-enjoya ngeva ngathi ngawalka ngidlule nethi ngoba vele bengisengakajwayeli. Ceka mara nga-enjoya vele ngasala ngalandzela waya till namhla. No, hayi ngiyajabula sithandwa sami kuva lokho, ngiyakubona nanamhla usasela. Yes, ngikhona ngila. Yeah. So sithandwa sami asesikhulume ngama long walks lawa lesinokuba nawo. I know ukuthi sike sahamba nawe Mozambique, right? So ngikhuluma nemuntu lo ivisisako lento kahle. Ufila njani sithandwa sami ngalama long walks? Wafila njani nje masicala le journey and sesemkhathini and sesiya ngase kuyiqedzeni? Yo nasisaqala bekumnandi si-enjoya emkhathini kwaba buhlungunyana kwaba nemapheni lapho nalapho tinyawo tabhamuka mara sa-enjoya saphusha till saze sayofika ekugcineni. Bekumnandi sisocialize sicoca nje nebantu lesingeke abajwayeli bafundisa nekuthi kufuna satane sihloniphane siphinde sithandane. So kuningi lengakufunda kumalongo nanamhla solo sisapractice. Yes. Indeed, akanamanga kunjalo dithandwa dami, but siwalka vele in the name yokuthi sifuna kuhlanganisa the African countries. Uma ubukile sithandwa sami, do you think lento lesifunako siyayithola?
kancane kancane siyayithola Yeah. iyeda itoze ifike ekugcineni La siyifuna siyifuna khona. khona. Yeah. Mara yona Ila, iyeda ikahle itaka. isahamba kahle. Ngiyabonga kakhulu sana Sam for that. So sisizanele asichubeke njalo ingene deep kulo field workers. Like ekhaya sinamatafula lamaningi, we've got itafula lebantwana, which is a library, i-water point ebantwana laba abafundisa khona badlale bende konke nje lokwentwa abantwana. And then we've got i-safety team yala ekhaya lesigadzako la emgwacweni ukuthi sibe safe. We've got bereavement, we've got a wholesomeness. Ngiliphi itafula wena lolithanza kakhulu lokuthi you know what, leli tafula leli angifuni nje ukuthi kwenteke lutho kulo, mabangathi bayalikhatha ngingalwa nokulwa ukuthi ngifuna li remain? Yo litafula le water point ebantwana. Yeah. Lelo ngilithanda kakhulu because abantwana bafika lapho bayafunza, bayadlala, baya-enjoy. Nalaba bebasabana la endleleni, mara once bambeka lapha umntwana so ya-enjoy ekhaya. So lelo vele ngingalilwela ngoba abantu bethu bayafunza, bayathuthuka ngalokho. Nalaba ngakuthola emakhaya bakuthola lapha ku-water point yabo. Yeah. No, niyadevelop thando tami ukuthi sesihappy ngelitafula lebantwana, litafula of course la sesinkosi laphayana. Vele labantwana uthi nawubabuka sisaqala kusekeli bayasabana nala emgwaqweni, but bangaze bafike lapha kwangathi abasana choice. Ngathi vele sebakhaya linye bahlala ndawonye. Awusakhona ukubona ukuthi baningani. Magama wena leso sikhathi awubati lalabanye. So unebangani lo mntwana lapho icala njalo until vele uyokhula nayo. Angeke asasaba umuntu. So tokhona ukuhlukanisa lokubi nalokuhle. Exactly. Tokhona nokushare nalabanye abantwana angeke abe nemona. Yes. Uyabona manje nesengibona labantwana lasabavusa thina ke manje ukuthi uthi awuyi ku walk. Mina ngicela ungihambise u-walk so uyabuya wena so. Ngalendlela Uba nawo nalomdlandla nawo ukuvuka ekseni ukuthi ngoba umntwana vele uyadi ukuthi le uyofunza something, uyobuya afunze something. Nalamabhuku lebaboleka wona etikoleni abanawo. Exactly. Laphana bayafunza, bayathuthuka, nasafika esikolweni uphambili kunalabo labasesikolweni because kuningi la kufunzile lapha ku-water point yabo. And indeed bayabafundisa kakhulu, bayayijabulela kakhulu abantwana bethu i-water point yabo. Sibonge kakhulu lapha kulo field workers ukuthi baqhamuke nalo mcondo ukuthi abendele bantwana yakabo i-water point. So sano sami i-bereavement desk ufila njani ngayo lapho mangabe sesishonelwe limember noma limember lishonelwe ukuthi sisupport sikhiphe imali? Do you feel we are doing the right thing or you feel ayibo asikade logo last elector work? No, into lenhle kakhulu because labanye vele bayayidinga le mali. Nalokusupportana nje ukukhombisa ukuthi vele sibambisene sifamily. So kukahle ukuthi sisolo siyikhipha. Yes. So kuma walk lesinawo la ekhaya sine namhla ke siyenda i-health and nice inkhotha mara sila. Si-health awareness walk yona leyo guys. Zise akeso. We've got low walk leyo, we've got gender based, we've got color walk, maningi man, we've got cancer walk. Ngiyiphi wena lele lo ithanda wena lo ihlonipha to a point yokuthi noma ngabe ubusy kangakanani but you will definitely make time for le walk leyo because bo GPV sinabo bonke. Ngiyiphi le walk wena lo ihlonipha kakhulu? Namuhla ngiyona ngihlonipha kakhulu ngoba nayitolo nje bengisetindzaweni tami. Ngaphinda ngakhumbula ukuthi hayi man ilanga la namhla libalekile. Asengishone khona ngishiya konke nasesontweni mangicelile ukuthi hey wena hamba uthenga kudla ngavuma mara ngiyadi ukuthi vele kumele ngitojika la before ngiyale ngiyobafonela nje ukuthi ngilate nje. Ngeke undlule i-mental health. Ngeke ngize ngidlule i-mental health because bayidinga support yethu labantu labagulako nakwathine. Ngena okwenteke ngithi angiguli kanti ngiyagula mara yes nangilana ngiyati ukuthi bakhona abodokotela bayakhuluma bayasifundisa siyaxoxa kuba kuningi lesikutholako nalokuhlala lemakhaya. Uyayibona kuloko ngeke hafuka njengoba basho sesibo ungadi ukuthi ngenteka bonako nasesixoxe simani ngife ngathi kukhona lokwehlaka kusho ukuthi nami ngibambile le uyabona akuyi ngokuthi kunjani ibamba noma ngabe ngibani and sometimes isuke ikubambile ungadi ukuthi ukuso lesimo at that point in time. But with us walking ngalo field workers sihlangene sibaningi
kancane man kuyaphuma. No sandwa sami ngiyabonga kakhulu ke sesi uteamwork la ka-Angel kakhulu ngiyona le i-mental health awareness walk because siyafunza futhi siyakhipha ne-stress ethu lesithatiko nalesingatati which is very important. Wena utobe usahleleni lapha ekhaya buya la ka-low field workers akukho nje lesingakwendi la ekhaya sikwenda konke. No sandwa sami ngivile ngicela ungitshele nge-safety team yala ekhaya. Ufila njani ngale safety team yala ekhaya umsebenzi wabo bawushaya njani lesibani sabo ufila ba right ufila ngathi hayi ngasafuna kungedwe lapha ya No ba right kakhulu basigada kahle yeah konke kuhamba kahle kude lengathi kukhona loku wrong lebakwendako umsebenzi wabo bawenda ngendlela lekumele bawende ngayo siyawujabulela sonke. No ayike nivile lapho thidi sesibongi bathi sipani niyasishaya. Keep it up guys, you are doing an amazing job. Sometimes kusiyama niwalk or niwalka extra kunathi ngoba mina nigijimisane nathi ngibona ukuthi sijumpa kahle emgwaqo we are safe. So siyanibonga kakhulu nonke lapho nabo TFs nabo TCT izandla phezulu. So darling sa adopta likhaya lebantwana lelise White River lapha as you know ukuthi bonke abantwana afune bakuthole konke labadingako nabasafunza. It doesn't matter ukuthi you have parents or not uhlala kuphi. Ufila njani wena ngalokuthi i-low field workers ibone kukuhle ukuthi adopte likhaya lebantwana kokuthi uma sikhona lesinako sihambise ukuze nabo bakhone phela ukuthi bafane nalabanye abantwana? Yo lapho ngifila happy kakhulu because nathi kuyabonakala ukuthi kukhona lekumele sikwende emphakathini. Bona lokho kuncane lesiqhamuka nako labantwana ba appreciate bakudzinga vele kungako nami ngiyayijabulela ukuthi nabathi siphathe something nami ngiyakofaka sandle sifane noma enganalutho bona lokho kuncane lenginako kukhona amehluko lokuyowenda lapha yes and nasesihlangene sesonke kuningi lebakutholayo abantwana abasasweli kangaka lokho so ngiyakujabulela kakhulu ukuthi sinelikhaya umsebenzi lomuhle lobalekile londlula nalabanye labanetizumbula lesikhulu thina siyayithatha le ndawo siyende batibone babalekile kakhulu babona batibone futhi ukuthi bayathanda. Yes. No, ngiyabonga kakhulu sithandwa sami. No sasizanele sengimbude kakhulu ngingaqhubeka ngimbude kube kuningi but ngiyabona ukuthi konke lokwentwako kulo field workers she is happy about it. Tshela mina siyahamba eLesotho. Definitely ngiyaya eLesotho ingiluzile yalomnyaka next year siyakhona. Sithube kanjalo ke thina sithi Africa unites. Ngiyova ngathi ukuthi siyiphusha ngaliphi indlela this time around uma ke so sibamba indlela yethu siya eLesotho of course next year. Sithandwa sami, thank you so much ukungihlonipha ungiphe isikhathi sakho ngikuncamlise ne-walk yakho. But kukhona lo ngafisa kukusho kwabalaleli emakhaya nababukeli bethu laba kulo field workers nalabangekho. Labangekho kulo field workers shembuyani into joyina la ekhaya kuyaphileka kumnandi kunempilo noma engabe uyagula bodokotela bakhona labakhanselako bakhona labalaphako siyaxoxisana siyaphana siyathandana kumnandi kuyanto joyina ningasibudi ukuthi siyahola yini hola kwethu ngilokuphileka la ngekhaya empilweni lethu ngoba kusuka kwami ekhaya into la angeke kufane nalesikhathi ngihlede ekhaya ngicindzetelekile so la siyaphileka kuyani into joyina nomndeni wami ngikuthanda kakhulu noma ngive ngilova ngoba lipocket libhobokile but ngiyawuthanda ngaso sonke isikhathi ngiyalandzela kuma social media ngibone ukuthi kwendekani angifuni ukungidlule futhi angifuni bayikhulume kabi because mina iyangijabulisa nemndeni wethu wala ekhaya ujabulile so labanye noma bangathini asingenela sihlangene nje akusifaki si happy thina uyabona bososibheka bahlala bathihlekela bahlala bajabulile wena noma ungathambi ukukwatile na ufika la uyaduza hayi ngaya kusesibheka sengipholile inhliziyo seyehlile nalobo kungikwadisile sengidlulile ngoba like akuhlala kuhlekwa nasesifansa thina sichamuka naye epinari noma ungatitshela ukuthi ukwate njani etaxini Mario fika la vele so happy so hilekile yebo ngoba la ekhaya vele kugcwele abantu labatihlekelako ngaso sonke isikhathi angikaze ngambona lo munye lokwatile ngaphandle kwalabo nalabo ngoba vele sonke
ma-attitude langafani. Yes. But nje si-happy, shem sibambisene kukahle kumnandi. Siyabonga baba Mashaba. Nani sis Rebecca. Kusiphatha kahle kungabe solusahleti. La ekhaya ngeke sisuke. Lo feel Lucas phambili. Kubonga thina sithandwa sami. Siyabonga sis. No, kimi nasesizanele siyayivala khona lana kodwa i-Lawful Workers ayivalwa niyathi every Saturday thina sihleze siyenda lento yethu 5:30 sami ibuyile sesicela ngo5:30. Wena nje tune in sitokutshela a bit later ukuthi sidobe sikuphi the next week. I think we'll be doing i-color walk next week. So lungisa lama colors. Stokutshela ukuthi isikhathini sihlangana kuphi kanjani. So but right now with me nasesizanele sithi #don't promise commit. #Mind, Body and Soul. This is Lawful Workers Podcast, and of course, this is your host, Rebecca Mdlele, signing out. But I will be seeing you soon this coming Saturday at Westville VW Mbombela. It is our 8th annual Cancer Awareness Walk. Now, remember, cancer awareness is important because it promotes prevention through lifestyle changes and early detection via regular screening, which significantly increases the chances of successful treatment. Now, kamgani ngebunyendi benu nitheleke nje nibe pink and white khona lapha ka VW Mbombela. Mina nani asihlangane khona 5:30 the airways is starting. Girl, to 6 the walk is officially starting. Ungasali asihlangane khona. Bye.